Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugün yangi harf öğrenemiz. O harfning ismi sin. Sin. Bu harf nechka ovoz? Yozib qo'yik. Nechka. Ham agarda bizning ro harflari shulay osqotadan tushib ketadigan bo'lsalar, mim harflari shulay yo'lning ustki shunday yoziladigan bo'lsa, ro, mim. Bizning sin harfida yo'lning ustki shunday yozilacak, ham u nek shin harfi simon yozilacak. Bir ayirmasi yo'q. Ayirmasi faqat nuqtasindagina bo'lacak. Sin harfinde nokta bulmay. O chipchista kela. Shin harfining 3 nuqtasi bor edi, sin harfining nuqtasi bulmay. Mana shulay da kela. Ham mana shulay da kela. Ozag'inda motor ikona bizega baranim. Nek shin kibik yozila. Faqat nuqtasi bulmay. Agarda fatha bilan kelsa, biz u harfni sa deb o'qiymiz. Kasra bilan kelsa si. Domma bilan kelsa su. Sa, si, su. Ham kitobni ochib ko'rik. O'ninchi betida Abbasov kitobida 10-chi betda, Muallim al-Thanida 9-chi betning boshi. Sa, si, su. Bas. Mana u harf. Yangi harf. Bek motor u shunday bezakli. Bas. Sam. Sir. Sin. Sil. Bu harf jingil. Şoňa men tez okuyum. Saqar. Saqar. Safar. Sabaqa. Qaf harfi aytdik. Sukun bilan kelsa, tebrandirib o'qila. Sabak deb tugul, sabaqa. 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 Salaf. Salaf. Sama. Samak. Samak. Fara. Faras. Faras. Masla. Maslak. Maslak. Maskan. Maskan. Muslim. Muslim. Musri. Musrif. Musrif. Sim. Mim harfi sukun bilan keldi. Sim. 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 Asla. Aslama. Aslama. Yay harfi damma bilan kelsa, yu deb o'qila. Yu. Yusli. Yuslimu. Yuslimu. Ista. Yay harfi sukun bilan istay. Istaysa. Istaysara. Istaysara. Ya. Yasta. Yasta.
Яй хәрефе сукун белән икратки кебек кенә инде. Ястәй, ястәй, ястәйсиру, ястәйсиру, ястәйсиру. Ну, шуның белән дәрес тәмам. Игә эш. Һәрбер сүзне 2 эш мәртәбә күчереп язырга кирәк булачак инде. Әгәр дә мөмкинлегегез бар икән, менә бу 3-нче һәм 4-нче юлның сүзләрен, алар озын сүзләр, һәрбер сүзне бер юлга язып чыгарга кирәк була. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.